ekiri kushanga mu district ya Rwengo niho twashanga omugurisi Semuzima Anatori w'emyaka 9 uri kutura n'omukazi we hamwe n'abaana babo 6. Semuzima nashoborera nagira ngu aha myaka 40 y'obukuru amagara ge niho gahindukire bwanyuma y'okuhendeka. Semuzima nashoborera nagira ngu aha myaka 9 obwahati aine abaana 6 konka ababona taino rarengere ekibiina kya mushanju akataha omusiniya abo kugira ngu tubaineho kwiha sente z'okubongyerayo. Ni banyunganyunga nimbanga mpambula ku muti gumu bane nshobora kwikora emirimo gyange n'ekintu nenge bibirime mazina myaka 50 kamwana n'emyaka 40. Owihireho kushoma n'okutunga ebyokurya nago n'amaino ga ruguru. Muzeeyi Semuzima nagira ngu kwariko batatungire sente za gavumenti ez'abagurisi obwo naamara obwire ataine ekyari kubaasa kwegurira. Bwe namara kufuna obuvune buno nga tuzasobola kwekolera oba omukyala wange nayadenzewo natapunere nalima obutoneka muno kubanga ntikyasobola kuba nekyonekale okuzeho nga bagambye gafene kaba kati ningenda ninkafuna awo ngamba nikunya gafene kubanga tenikolera ekirala. Omukomu omukazi niwe yahindukire mukameeka kuba ori kushesha buti atandika kurambura ekyaro obu barikuronda eki yakubaasa kuriisa abeererebe. Tata yari mara mama yasigala mukono gumu ye tata ye mama ebizibu tuyina pa school fees n'emmere n'ennyumba yatuguddeko. Mama agenda n'asaka mu nnimiro z'abantu n'aleetayo emmere n'aleeta ne tufumba ne tulya lwabuze ne tusula enjala era leero tulinza osula enjala kuba maama leero teyazaza omulimu gwamukoze. Abaana b'omushaija ogu nabo oku ori kubabuuza akuba arikubaho mu nsi omu nabo nibaganiira oku bashobeire obwahati barikushoborera ngu tubaine matsiko goona ag'okweyongyerayo n'okushoma. Nageze mu kya 7 naye simanyi oba nakisoma kuba sente ze batusabye tata tazina yalemala bansabye emitwalo 5 ne baganda bange katone esiza kato bamusabye emitwalo 3 size emitwalo 3. Ebizibu tuyina pa school fees n'emmere n'ennyumba yatuguddeko. Editite yaliwo yali tusomera bwerere Katonda yazze ate ye yatusabye sente z'obutadda ku ssomero kubanga editite yagala sente tukole ku bigezo naye ffe sente tetuziyina era tutudde waka. Amashomero ago gavumenti yateireho okushomesa abaana nk'aba ababazaire baabo batarikwebaasa nabo noshota omurimo gwagateisizeho bakagurigaho kare. Mu masomero gaffe aga gavumenti okusanga ate mwe musinza okuva obuzibu nosanga ngo omuzeeyi ng'ono semukolaki Semuzima ng'alina abaana 6 bonna basomera ku ssomero lya gavumenti naye abaana bakyabagoba. Omwana we yagenda kukola kya 7 bamusa emitwalo 5 talina nakyakulya waka bagala emitwalo 5 kitegeeza abataziwadde tajja kusoma. Mushaki waitu yagambaho n'abebembezi b'amashomero ga gavumenti agatari gamwe na gamwe omu kicweka eki kandi aba bashoborera kubarekire kare omuzigo okubinga beegi ahabwa sente z'ebintu bitari bimwe na bimwe barikugira ngu obwahati buri mwezi weena orikubaasa kutunga ebitabo nabaasa kushoma. Era nga bwe tukimanyi nti tuyina kuza abaana ewaka mpozi nga okutegaragana n'abazadde kubanga abazadde bo babayita mu meeting ne bateesa akasente kakudabiriza ssomero ebiba byetaagisa naye ogamba nti nze nazza abaana ewaka sinaba abazaayo. Tulina okulowooza ku baana b'eggwanga lyaffe lino Uganda naddala abo abatalina mwasirizi abatudde ewaka n'olwe nga tebannakodda ku masomero nga kye batyayo z'ensimbi ez'amazimbi zibakandibwa. N'obukirabe kiri kityo abebembezi b'amashomero nibo bamwe nibaikiriza ngu amashomero agabaire gari agakuba gabusha nibataho sente z'ebintu bitari bimwe na bimwe eki bashoborera ngu sente ezi niziba ziri ez'okukora ebintu ebi gavumenti etakabaasize kubakorera. Abebembezi b'ekyaro kya Marongo abarimu omuhwezi wa chairperson w'ekyaro eki
nibashobora nibagira ngu amagara g'omugurusogu gakabashobera kare nabo bagezaho ekiri kubasika kyona kumuyamba baremu buli kaseera abankubira vayisi jangu olabe kino n'omukyala najja te vayisi kino nga kinnemeredde emmere kwegamba nebeera ennaku nga y'amaanyi gye tulina ku bantu bano era ebiseera ebyo nagendako naye nga babayise kuzaabalema natuka ne bagamba lwaki tiwamuleseeyo n'enguluba naye situlakola ki tiyeesobola obusente abufuna ku kaseera kabalema bugenda okujja ng'alina amabanja mayitirivu oli omujwekyerwa w'omwebembezi w'ihanga mu disitulikiti ya Rwengo Ime Kateera Tiryabagenyi yararika abebembezi b'amashomero ga gavumenti abakiremeiremu omuze ogw'okuremesa abaana b'abanaku kushoma harikugira ngu baza kubakwata babatwara omu mbuga z'amateeka kuteeka mu nkola polisi ya gavumenti obutagoba abaana ku ssomero tuwa head teacher yenna akkirizibwa kugoba omwana ku ssomero kutagenda n'omunya sente school fees tuwaliwo etteeka lyonna erikukkiriza oba omenye etteeka lya gavumenti ate tujja kukwata tukukyajinga lyolu byinterdicted bwahate ekiteirweho amaisho n'okureeba yaba ebigambo bya RDC eby'okukwata abebembezi b'amashomero nibija kuteebwa omu nkora gashakwa Bashir Karema abwa Tayari West Agenshonga mu Rwengo.